Ban kin mau buram ya kasngi jing dap chispa kandai pausnam ka jing klat no upa im tirot sing us im ka hima nong klau u balaya khun da ka thma persha ya ki phareng hashwa bo un klat ha bindi ha daka house name shajar prosper laipusan ka khasi students union lani KSU ha ka ni kasngi ka khat nyu tarik unai tung ar hajar rapusan kala penlong ya ka jing let bu suntiu penbuat pat da ka jing yalang balingkot ha khamat umot dor bashirin yeng us im tirot sing u badan Hamadan Yoring Hab Shillong. Ha kani kasngi la wan manisha mentaru ki weipat kiseng bakentup ya ka neso ka FKJ GP HYDC ka seng kinong nya kali kamay taksi ki reu pat ba bat ki samla puli. Nalor ki wei ki bala ajing kren uba lambok Starwell Marngar Presiden ka KSU ulong bo la kotbor kat kerenyeng utirot sing Henry ka jingkeli kami kum ki samla ka jela ke ka bakin le ban im ka lawai. Uloong ba ka jingting ka long ba yo syate meraw ha ka jingmut jing perkhat namar ka nehi kan wanra ka jingbu benda ya ka jela bat kan bu jingma ya baro bat ya ka lawai ki pateng. Uloong ru ba ka sorkar ka dai ban penduna khap rebon serum saneng Henry don kam ban penbun pat ya ki an ban yada ya ki trairi bat ya ka jela. Yang asenda jong de muat serenyang jong paim terosing im semlakot bor kat kelong renyang jong sim terosing. Andai ngaso bandong batang soban bu ka jingkeli kam tama phi wei pi ki kum khon samla ka jingem ka bakumnu bang em han ka sla perthai bat ka kamram ni haballe namta kalawei jongari ba ka chat pin ko wei ki em ma ta kisni ki ba kum ka jaj pereu ni mat ya jinge ki ba thamai har kom prakhat padan ru teng ka jingte amrau kam te jingte amrau ha hipun iwi pun petang ada ka jingtiang han ki si ka long yole sing chate amrau ha ka jimut jumparkhat kai jingte marau jumut perkhan ka penyelam bakla ontang yelam bakla jol se kalau ru ka jing benda ya kari be kajat bidu ko bai ngaso ban kersiu ontang ki samla ke badan hak ni ke cakap menta ngakersiu ngawer ki samla hak keleng jong perinyo terap ki perlo perasnam ngaso bandong bari ka po jingi bengen pai khamat bengen thau thamai ka kom perkhat padan ka kumlu ni sa khaman kali ka por kabangiem kadi kapor jong jingtenju lagi pai sekadiang lagi pai sekamon hipet ye jinge jing perdo persnam hipenta paper ngi sukut tang ya tnum bat ngi sukut tang ya kedokti bat ngi sukut tang basu jungo kai narut panakia ndai kum kisamla kam tam lagi sta kisamla kilong kini kilong paro kum jo lagi dan jingit kli nam takari ba kajat perdo ko wai kapor kanam sya bat kaya ka dawadu bangim desu palong tang tagrung chungokai de kapor kasim langi don ha kanono ka penta ka bangi trai ki kita de gidon hano kita bangi yat hamalaka sing jinge mujungi ka daipat ka kamram jag mangila banle ka ege bhatam nam tagari ba ka jat peru ko wai kimat ki isu ba phero pher ba kum ka seng bat kui pat ki seng balang gile pan sngo na kapor ya ka jingchong sngan jong gari ba ka jat peru ko wai ba kiat nam pan kamau ya jingyai lanti kumlong ya dawang ya ki bat kanut ki samla larung sa skul ba sarkar kawas nem arajar khatla kali kapor ngi akran ya katak jing jaskai bat ka jingma kabab ta ki bru na sobar wan balang shop ya kari ba jat peru jongi ikran itu langsuan papau ha ka jat peru jongi ada ngaso bandong ha de kapor ngai ya kita ginong sun bangem semla itu kita ginong sun gemli buwana sabar ginong sun kiba imlang kumbanga kumapi kita gong ikenno ya kiwai kadau di dalam rampai ko ki parri ki pardo persnam ngayo kom kita ginong sun kiba do osnam ujung ngajong pi diman sebenda ya kari bekecai pada kubai tang nam tak kecing mentoi simet tam tak syatiat hari ngaso bandong kadi kapor ngaso bandong ai ka perkhat padan kumpi ki samla pet badiyet ya kum kita kadi kapor ngi ban weng ya kita ki langyong nakajat den riu bro ko we larang sim ya kum kita kesenjam langim sim ya tum ka perkhat padan sakana podli kisnam yang ngira ban ki yaksa kum ni kum ngilong iri tang kajat den riu batang kumpa kasalak ai lesni jong perthai andai ngaso monong kat bagi nang red pat ngim dai bandu cingkelman iban stempat hajinga kon jungi hajinga denti jungi kampel la ka jalan ka kloy jingi denti hinrai ka nongrem
bat kajing esya kajing teli kalong bakong santam nam tang men penting kena bagari bagajat beri brokoi kan embat kan sa sarkar jala kebadena kebor menta penduna kajing khap ribon sharum bat saneng andai penting kena bagi an kin orlong bat kilung dok long senam nam taban swan gari bagajat brokoi Sibun kisnam kilayat, sibun teli kisngi kilanang yai telun na kapor. Andai nga somanong upa yaki sekretariat, upa yaki sa kajing bartawan, bansnai kaan kanun, namta ka jingbet jingbeng, jong gari bagajat brokoi, namta ka jingbet jingbeng bacing sosangan, jong paiba jong jala brokoi. Andai ka basosi kalong, lebih baik kalong perkat padan kinok sensar. Labon sien la shui tang tagi drama kibayakan tho na sharum basnyang hapdeng kiba sensar bat kibom sensar juna kiban yatai ban yatai namta kumno ban pastai yatiki an kanon kiban yadai gari bagajat do kawai ngilakran bun sien ro watch pang takaan taki polisi bedai baka puli puthi ngilakran bun sien ro watch polisi bedai ka tongkam tongjam shimpor kisnem bat sempor kibenai ban penurlong kita sebel hui kecing keli bagi pedok perasnam iyo kinung ilam kiba kumnu kam semut mengakran sepang kata ikwa mang dokti mikwa apakan tho ya sarkar ni hapan titernem ban hapan kedau jenglong malak acungki namar mi kecing kaang kecing lanyar cuki perari pedok pasnam bat tak kecing mah kebaap ya kari bagajat bergoi lating susnap ngem kren gendek karpi kemon ya kai ke bang maki ki kwa na tak jimun to jongki genikan kot kubur man kasngi persang banlum lang yo pat lang ban pendi ya kumle kom tai kom ngi soto hat malakas ngi ki kren to support kedentirel selentirel habangi persang banti bedia kamdai kacing terang bagi perkat nam ta opat ba ya tak kacing sup napan mentat kimar kimata pensuk kalek kawan ri perkat ya kai kita cing mentoi simet na kaliang ka FKJGP ubak kit bok lang nong plang ulong baka sarkar jela hadu menta kampat la bantau ya ka employment policy na ka benta ki khun samla ban yo kam om tang hakikam sarkar hinrei haki company ru kumju kisamla giri kiski ka menta kiat ya pring kecing du mensiam lingba kata kecing kerdo kam gerdo jam marbeling anut penong yang kata hadu mata hapo gejala nyimpat don setia yang kata ke employment policy keban pentingna bagi samla trairi kini wakam om tang hikrat sarkar ndre laki long hi company bu fair ki private sector pakum ta ter ngasngo gaya kalabiang bangim nei ban suhun ban supet panong ban penkemen toho iki samla prong ki samla gidi lawe jong kacak penriu ndre lar gimdan ki an pat ki policy ki bu fair khamtam gilat yo kam yo jam Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya